Ano ni? Ay, dara. Mo ni itong request niya na pabidyuhan. Kay ninong Bambam. Ryan Jean Bustamante. So, ningon siya nagamit daw kay ni. So, let's see kung gamit yun ba siya. Let's go. Let's go. Balot na balot. Balot na balot. Bugat kayo. Balot na balot. Balot na balot. Boom. Ay, pressure, pressure cooker. Ay, Oh! kuan kanang dili kanang sito gani. Gas stove. Na pwede magluto. Wow! Ay, kanino. Thank you very gamit yun, Jai. much. Gamit yun. Yes. Thank you. Thank you very much for this. Pang start ng negosyo? Ay, joke lang. Kuan na dun. Thank you very much. Shout out. Cheers! Pastor Chris and family. Oy, thank you family. Lotranya. Thank you, Pastor Chris and Lotranya. Ay, magsangyup ta Oy, kayo. sangit. Wow. Cheers! Magsangyup. Magpahingin ka sa naman shabu-shabu. Nabito shabu-shabu eh. Tawa dito sa kanong like. Wow, what a nice. I love it. What a nice. What a great. Sanggit. Thank you, Pastor Chris and family. Thank you sa inyo guys. Thank you for this. Malit lang ka. Hindi na ako mag-start ang negosyo. Kaya na may gas stove. Napod ni. Ano yung mga baso. From Joy and Kuya GR. So, let's see, thank let's check. you. Mo di man siya katong sa pan. Family, PRR, and Peter Panjoy. Kinarton. Kaya to give karton. Karton. Dami nyo na guys ha. Wow, sudanan sa bata. Ay, gilay. Sila lang sa bata. Yun. Ay, wala ka na bugas. Wala mangita na kita balay ka ani. Wala na eh. From Pastor Alex. Alex. Uy, thank you, Pastor Alex. Wow. Nego pa. Muni, sayang. Yun. Pila ko ano ni, butangan nagplato. Wala, magano na kita ni. Dishwashing liquid. Pero mangita na kita ko ni kapuyan. Oy. Wala na. Oy. Oy. Boom. Diba? Tama yun. Nabalay na lang kulang. Kulang. Excel. Ayun, nice. Thank you, Sarap. Pastor Alex. Thank you, man. All in one. So thank you very much guys. Ay, So, nalay kulay. balay na lang kula. So since mo atag balay diha. Dins kesa mo nga. Kaya kung gusto nyo, pili nito. So yun guys. So thank you very much sa tanaw and thank you very much sa lahat ng nihatag mo. So I hope God bless to you lahat. Let's go!